Kewa na shoes kewa. Ating interest kalba. Matayang naki malutut maash ke week singe. The metigat fashion metagat. Pasta ke pelsing shakla. The gani lash about fashion met. Katagani bright. Kat pasta yetom kat mochi fanna. Katla le prem. Katla laisi katla Jacob. Kat se sistana ke langsi. Supaya mawin Kulo si fanna nata. In the guy shoes de. Kish pesh meta. The gadin we small. Oh God, Papa, kat lilapan, shalep, elalian lang silom na siyesh. Kaya kung sa pala pa matsaplom na financiers ko siya, eh natalani, the gospel lomin kain, oyak financiers. Kat Kulo malap na siyong kimikas ang taninsiyan mit matalash. Siya somla betari, kiaru lalos, siya pilesha lalos, siya sa fasik kanin gandawi supon, siya nalal fung isingi. Akshuk ki, the fala matlash kilal fungi, ke Christ Jesus. Yang misingi kadekin, matsap, mat cold bang wife, faka ke gospel singi. Kulo malap na sumugad, kila malabo wolom. Ay penaki kumsang si vision, na siya damlal wiers nge. Kil damlal shirle, shawlal. The kaslom, ingan fakya gailik, yeneng yung magan internet, computers, ka telephone. Ingan fasilik na finfell on the phone na. And my internet na kain somsyon. Kulo malap na siyum, kaya kung aki ang maingi, katang si fak kulo malap na siyum kaya matalal fung ina kewa. Los na kewa masibus pe kunokon. In wipe fakat kaya peng musingi. Los ma wipe, tawi siya po. Pagkasin ko din kain instrumenti. Siyalan kalan sa plom. Main kain fakat, tafila kaslo. Nanaknas papakipay singi. Nusya siyum kaya namalap. Kaya pasisel. Siya kumnaknas. Nakiya kas fall kaya ingan tafila kaya kaslom fall na kaya masimleke. Elela kaslom ingan tralansiyan matwiyash. Mataga ben wikut. Kamash petari. Kumakalimi kaya mas salomla. Kaya ka tagayani. Tagayani indip siya kaslom. Kadak akyok kaya tayaklash. Emasay lal fungilash. Yok kaya pelsingi. Kaya pelsingi kaya yok kaya sikyak. Ash matakan kisangkat kaya lal fungilasha. Takat lal fungila kum tiyam dulogad. Kumakula beli na kayo. In kain. Desingkat yak. In kolkat. Mishe ke kalangan medalom in akfasrye. Kanilas ke kasingi ke makatako in akfasrye. Kinem at peroy. Fak Kulo malap. Amen. Kulo malap ke kat kain mahol kani ke kasingi. Kain mano. Kulo malap from Pig Island. Tignisena. Kulo singkat. Kung kan shuang anytime and kumashuan in the cast la vakai kung kaya mamashuman long lock na shum tamlil Frank tamlil Paul tamlil Mili matlasan kay wafinen Pig Island fanam tayo ngi ikasingin kain akfasrye mamasho kulo malap ke kung utsak ke pensingi betigigat fast na metang lang si oral announcement si Luo, Marsh. Anak ko siya akilin. Kasin call. Taga ke aw itkos ke ikan Tuesdays. O yepe ke awal kos. Dafo ke tudang insette. Na pel na ke wama. Eas oyesima. Eka def toto lege ko flak fashi lege Tuesdays. Kata taga kilin fakyang takonge. Kilin si makatlimo. Efal. Inakfasrye. Sangke pray lasha. Sangke pray lowasan. Kat kewa pray kin maingi kewa. Menorek ma. Langata. Kadin ka na keshay. We fakakas langat. In kain masay langal fungilasha. Anak ko sitaan. Arch website lang kasin call. Kasin call. Rela website singa kumkuhan sum nage. www
gasingold.com. Kung gaben tayo biya gas na esikyak website singen, kumin kayo nutya kuminli mission statement lan Gasingol. Mission statement lan Gasingol taga ki sokas tungolit kors fasingalit kors o shain dem lausha. Oye Paing kayo gasha packets of liters ki taga lasha ma langsipe oy ki kaslan gat in kayo widafilake. Kulo na sin met wias ma project tagunokon in gashikat kaksakin gat kowos met wias gen ma project ki Facebook Gasingol kaisi sishin gat taga be wikut ke ki mama ash correctly. Si announcement yok mga lang si oyeku bali na kewa pa ki prylowos in gashikat met cleanse up faka ki kaslan gat yok ke medium singi gat ash ke siya ke kashalom ke pry ek osma we be share a like ke mama kadak fashe kadala gas ka life gas lash ke Gasingol yok pe sui kaksak na si was na kewa ma akilen enina mayen kan wigo na kewa ma akfasrye nge in na be gas ke iplan money kat to solicit the gas lo was ma ko sabama pasang parela gas the web page ka finne ke configuration ka kaisi mama Gasingol akfasrye na ke channel sa ke Roku ka papa magos aklen ke StreamYard ka eben ke Vmix ma lashka kun kastan gatin ngin ke internet. Oye ka ngashkin akfasrye knogon ke Monday, Tuesday, Wednesday na fata ka in kain fakla lakun relasi fak foto do ke marit nafto si ke senriang ke wiksinge alena yokshipen na si komin kain etala pange uchak na peng silan lem si fea fak mo uchak peng lan toko shaise paga de uchak ke in sam ke malutut ma ars ke wiksinge ya mandian etaka ke Esam siung kongol siye Tuesday etaka ke meto longol fasing ke singolon gosh Wednesday ke meto longol fasingalit gosh ke longolal gosh na nagisenria etaka ke buklan met palasakaraia saptaya fasian ke singaw fasluon na bangan nagisenria na panangar ngalang si Kulo malap ke aslo wosin kain taga ben wikut ke pensinge mas ta fakla finne lu o tolu taga ni ke inel ele oyepe asin maslo nagat fast na met in kain matawak akfasrye nunak ke wiksinge ya namdok ke Monday marslen longolal gosh fakla kasha tagasin lem god samsyo vuklongol si kadita ke lutut ma oreklebetari fasho tunes Gasingol matutinge tigni sana luti ke sam ke victoria sida weekmet ligia na ba samsyo klongol si ta ko cham kun sam ke unin kaksa proi tang in suke kasha sam got na yurin got as got na yurin meta ke mama life application kagatamit ma lutut pa balnge orela kadin kandi na ke shalik lalo so asham si wuklam ngol ke bugin sam itngal dolu elos alu da kalimila simda sil David na Esam singal luo talik na alkora ya luke sil Solomon eman wudalik na alkora 8 and Moses kaysa ko Samuel samasla na Sam sa ko ye gange ils ko sin jam lam ngal siyema del fakma anonymous kawengen metsiyema faklemo pasa mo slan ka kademo me walang dat man Sam ko finga kan fakoingen
Na Samsung fakla kaya siya takasin lem kat pasifian sugo ni nutyak lem kat el langolash nga fangetak na finolo kaya siya lak efataka yeme kaya siya lak etakasin lem kat me shawra la kashaw efelo fasina ke luo jenge taka orek makun kasenge nga fangetak na finolo kasha lak anain sam kun nga lak ka mi pa sam kun diak ngen pa orek ma kun diak ke fos luongen na tok laman ek la kata shit tolu fala den ele fatia lela niomin mukui el selie kumyang fatia mudulle na kinga fa ko inge angan pak na metla journeyman jenge pilgrim jenge el machima again sum na ke Iwen and sima del most sacred place for religious reason. Ke akta yake fakisam singe kaseo mo contemplating his journey. Journey sila inge enget lain kain kotaye. Mot kala na ke ututyak ka falelal na ke all Jerusalem. Na ke falelal kadita la fascist na kewa. Kadinan nan ka ke logistic. Na yoke into in kain the asi wax in ke en forlet kata singe. Panangara sinsiak singe elsvena siak. Elsvenas Bilkrim Sam is singe. Ke contemplation lal ke el siak la. Kasha laka ito ka uyeme. Na kasha laka ito ka uyeme. Na elsvena furla. In the book mo lalal fungi ke lem. Ke God. Siore la kashawa fela. Il pakasha shifana. Only source of help. Manifo, manilpa, maker of heaven and earth. Fakisam si vuksingal mikosh fasingal mikosh kastensak singal mikosh ang fak mo. Lela ta ko usinakin si uyak sinlem God. Siore la kashawa fela. Now si fasinge in slakan support dinit fasinage maker of heaven and earth. Insuda na usi assurance singe. La elore la kashawa vela na nakalemi ki ananurek makindiak ay kamay ki fosiluo na pa takadashish ki ipsit kong etolu na ki alkosh you and your kom hemalom elevati lela niyom in mukui panga akalemi pianga el shali kumbyang fatia mdulle liye el shali ang Israel fatia namdul ka floshiwosle alana yok assurance mataka fakla metsima sham nge person speaking it can assure la divine protection sinkat mai ngaytang inkan lielge en el fashwe elette mutul na eltekan man kanalla na menil para la kasha ofela oralito la piepel sima ina na yak na pay karangan yak sika listishe lan pilgrim singe with journeyman singe na fakla el sige inkain kotayla na kefala silal nge na il lekshani na akalemi ke fostolu na ke lime koshan kada ke fospen na fakyang drongen na ke inaksasi si la kasha la el likiema Lord will give and watch over me. El likia dependence lala sin God malakashel ke fala lala el vinne makka kamakaim del kamet ma evine welal inas innanak lala karangan yakil sintie oyana si kainin met kana si kainin gasha el shama orela kasao singe efela singe anaking afaka samsugonge rekle el shalakin anonymous katamit biblical scholar nge samsam kun mut kana kel asakaya mo shlakin kasel be pange na in sulpe akonye la fakala onso going ela kalemi assurance
la kasha ta ko yun kat me ke len e fong la eludu chakke en loman me flatchilen uchakke ka en benamal fashke elegash karngun yaksinge etaka sin el sema ka na pai a el sema ka inget mali chema china ma falange ka elos na kewa el te kain ne talakel elene talala chef na karngun yaklan ka da wangen si makat kan caption nage samsu gonge el te ka as an assurance la cash mga kaimsu fin pa nagela fashion in the Jerusalem go ye fale may gadata kan kem Tuesday Wednesday jam ke uchak silan lem may uchak nage fale silan mal na pengpenge na pangen samsu gonge samsu klongol si nage Tuesday an fakla elsia met fato na nage marit sinel daga ke meto kadita la gospel simit ke ulen sasian ba meto na first sapta lomol first sin ke singolon gosh pa usina sieske me marit singe sham kun yoki land ownership upele kalang lala in simalala lalin kasha na papalik singe fakla owner singe pakat papa na believers may samsam kundiak met lalal fong ipa slakin met ma samsam kundiak mo metorek ma ke malutut singe na enin ime vineyard si madele samsam genge mot kuyak na ke kingdom of heaven kasi beva land me papalik si ma owner pakat met lalal fong ipa metorek ma vineyard singe pa kapsek ng kingdom of heaven kapapalyak singe. Tang na nito, landowner singe ilsum sigok madinurek ma. Na kaya kunak madinurek ma nga ilinsisile na ke molo ke orek ma kelusian lensi. Na owner singe ilsulpe so menen tang nandawek. Na ilsulpe flok yaw ya, sum yaw ya, ilsulpe sum kunak kata madurek ma. Na asin sisile in shafla lena il moleng na siloske lapa ma fal lensang lalos. Should be how singa luokon fulban lena il should be how lumekor il should be som sugok medinorekma. Na masing effectla the last men were willing to work for the last hour. Met matakay to ka el tan sisimo e au sinabat eloserekma. Finne ette jokman i del sjukia ke lusia na osina. Na fossina ke itkos pangen ke emeritsi ke fossin ke singolon gosse ke saptalong ulsinge. Fosal goste ke singa ulsinge samram kun la. Ke kele samram kun ke fata tili. Na maitinge ke wama orek mange dalen nan somin kain smolin orek malalosa. Mayenefo when ma akwagi ke masaplan ma Jew kat kan ready ke lifti ka singal ya fa singal dolo kat utrona mi longala ko fa singal ako singal mekos enan mo yang na selos molol dal ke lensingen na land owner singal molela len na fonsi if hindi ka ta selos elaria ke auli mekos elsak na molengs nan melensi na ke elos maurek ma shiklepel denasyon lensya nesikya kangen elos mata ka meta elos orek ma kelen na fonsi na eurolos elos mot kuma ke itakyang molin moit mata ka sikaw lalos nge yok molo mata ka na sika pangan assumption si man eurolos ya nakatreaty na met na ke singal singe singal me kosan. Elos na kayo ama ayariaki, kamata ka weng orek ma. Na phone na islabasi fun na. Lange elos mtawek elos islabasi fun na. Na kishbesi nge elos ma orek ma loy saula ma
alam mo tayong lenorek mo ye fata itali spend all pasi mamit mo suppose po aula. The fact that those people work only 1 hour and yet you've paid them just as much. Pangit protest laldala. Na pa ownership Esam la ownership ng atakim daw land ownership agad. Ilakatay ilange. However, he had not done wrong by workers who had worked hard all day. Kalme pa, kaya pa tayo karin sila pa sila mo din silos ma sana taka. In fact, dahil sila direct ma. Na may to ka, ayape, in fact, na silos. Kalme ya pa, landowners yung ikikalang lalo. El kain muli la pa, mail sila silos kaya, malang siya. El na, mugikuin katasik na sila. Naksinsiya ka pa, ay fo ko, ilos maurek malois, len na fon siya ilos sila. Kimatawa ka, siyak na, as, torgas kaslaldal, kay los pangon mo, totole molo na silos. Ifo kay los kashkasha. Naki, papalyak siya Jesus el caption na ke el pointed out na ke la salvation na molela ke mola el tema God earns el itaka siko siya na siya na kewa pangelapan kalang lang God na siya na masinge na ke human ideas na ki ngat lasha lenslan meta katlima kapenante na fair. Tajakta message shiki papalyak singe sham kun ke langkalang takoten lan kata el som na sinpe matsima katema ma wangen kashpe shiksin malik el oyana na sinkat lang silan kata Elena Elsia makatlikiemo alena oywala kafalet. Ipapalyak singe akademie in akademie na laman faleta main sin kata met kolge aluwa religious leader nge ele crumble kishipen anay nashpena akilin lalos mo ifo ka Jesus el kain sistapel lalos sin met mate alle oywala elos mut ko benake matamalutut nge mo me dal depen alle mata oywala mo dal fisherman alle me sistapel lal sin you're always met dal mo unclean and sinful nagaridi ke looks ngal me got fosi nageluwo kanen faction nge fakoing sile na ke mo dal sanitax en met kuluk pas pasaya fashini in long litilan Jesus met Pharisee en met tuti masapa matawak in torkas kasefa met singi eseni met kuluk el welalos penamongo pangagata nget lalo siya la efoko lemnanaro oinge la fakla met na kayo matakain shukke kahata regardless of social strata, regardless of age, material wealth, heritage, no matter what section of the world kumdaga ka walks of life, kumdaga equal footing sin God, sin met sima metorela mo falet. Generosity, kalangkalanglan gata, keshi pesing elme engan sinasikum kikat matlalal fungiya. Ifo, may eneliskat el usinasish ke molelasing nga kuminas great joy la kumge la fakya la pa makatangon makatorela. Langkalanglan gata el ace kat na phone na esam ke malututsingela elos matakam daw eksa kifa ke koinge elos semit fato elos setok famit pa ma principle si ma tako akataye singi ke tako ke la urine kat ke lens lan gata
el de yakin nake la kum ke social strata for kya mat for kya meta liye ko mo sia ko man ka kya elis ko anasi nasin met na kayo kimwen stian to tafla bena malutut singe fakla el sia fulla de met enen nailan simet kalensa metos ngal it course longolal course pange pel siak toluma lemel fakla ele so ako lang naging misya lang. Kaya naman misya sila nga of course matamaludot nga pelsimit milos long ke idala som na Jerusalem nga el fact la ele que ilo je fast Jerusalem nga el fact la el todo me bella na el fast na we ele tala ele somin tabang enwaki el fact la el sam na sin mat tamalutut nga la persecution na el fact la be luomit el someone que me ato skolon gos foslongol sie o yo pe me ato skolon gos foslongol luon el someone be luomit na ke misalalan ta masima asngena pa pange pelsimit fact la this is the first step mentioned of it occurring in Jerusalem itself. Pelsimit ma ilakalemila esikyak finan Jerusalem. Na ilaya pe akalemila eas involvement lan en Rome kamet Rome la ele crucify. Na Jesus el alana shikina katayen galem na selos mama esikyaka. Ke disciples laling matamalutut nga lipsha ilay galem ki kasing miseo the in their mind ashpe model ilya kepe menel samna elos usi na elfinesom na siya kolalosa ka evine ashmasikya el mise na metoko siya sin fakla el pa misaya siya na ibangon mo misaya siya ma eta eslakin toko siya siya inner conquering lal nagi matanfel Rome koye Tasak ta Jesus el akata yan alek kalem la el ba wen na din met el met se el Messiah se mana din God tasak ta betraya giel sin met Jewish leaders nge el akalem yela lenak tolu eak el amolyak lagi misalala na en sige pa met tamalut to dinge Elostan akalem la mesel jamon mayen katapela lemel jamram ke papalyak na disciples nge met tamalut nge no naklalosa elos long ke gasing mise esvil be molyak tajakta na kisvil be molyak singa daldan alakalem ke gospel akdayla Jesus el jamram ken mise la molyak la el samsam kun la maingin na ma akwagi kimatawakia samlong lu fason gos nagetolu ga stensa on gos galgos akatayeke aiselam ngaul fason gos akatayebeke aiselam nga lu fasingal dolu akatayepela te accidenti bangne nana plan langa na foslong on ke long lalgo shenge Meto el shikelen ka no relasi contrasa ke faklan lem common lem ke misalala na ke land na reward ma ta ke mol ma pat na pangipel sima ke asham sima ta ma aspe ke pel sima lemel sham ke mange aspe pasama taka siya yema anainta shakpena kisin siya kena kung finemise na siya Kolkata kain mga nefine as toko siya silom na siya kola fingo mewangan le kanin mga pangagata kisin siya ma anamatamalutut lan lem ngayon alam ng ngos lake tasak taylos ukal Jesus in some Jerusalem.
Elos nge mutawa kita la leso elamise. Na pelak tolu si pange el fact na sildal. Panga fact la. Kingdom vergasing sikyak me sikyak elfin emise na siya karang doko siya isingen na matawa kinash akakainin maslon me matamalutut nga. Si marala pe insikyak fisiyak pelsinge pa kadita ken nekel James at John eldaga insikye si favors in Jesus. Ilaleke Wat kayak mo elpa sin followers ma kaya na uke layam kelutilal aye pe metolong ulit kos faslam ngalon kos la elpe pa siye met ma li witness ke el sipipyakin saksiye na el followers na vakalemila elekain me sister Shilan Mary neken Jesus pa kata commentary akademia na master nga fakyo ye singa kinga shilan ne singa sienta lebulayot simda lebulese ki fesin lalo sa mga yoksi. Nakadita laki James John pa luosin matolo ma fakla mo inner circle lan lem inner circle singa kadita yoki metos nga litkos na kalimila laman rub in the wrong way ki bitter kakatasin mo tamalutut nga long. Na when ke royal court, ancient royal court, mat nasyon lebam daki lebulayot ka lesesin mat kolsima me akfasrye ki anasi occasion. James John nakeldalan eloske inbangan masikyak elke inbangan masikyak sintalik natala. Elositala eash kingdom se eash tokosai silan lem. Tajakta eloset tietani kena pelsima eash fit bemolyak singen. Wangan si eloset na paila what that's gonna look like. Na masinaman yok silosa pa ngoskosla silalos inkain aklenyak eloske. Na patoplan lem elke inalekalem sila elke la ngoshinge it's a self-centered request. Alena sifena anayin ki akfalat ki pangashiman nesinge or lagi taliplo na balinge. Nara in fact na silos masinge kakusit to makusiya kan mayen to request position of highest honor kalmihan pa also it's a request for deep suffering. Nara, elke lo sinitala kakumita kakuusita ka nekel James John kumita na pa ila may sumsakya. Kakum kay nimke kapin kay oksin kapin kay oksima nga nimke nga. Pange kata mama sikyake ngashilan nesikel James ko John na fin Peter si venal floyak la ifoka intel na inge na pa lemel sang na silos shikarak sima konalos siya akadaya kikimetolong gustong yala ilos sa falla na pa ifoka nga fako inge mayen ilos Esam kelos Elsom edal mutul kadel anain me kademo me tena ita kain kanal la ka tena lectioni ukwe mama English silo sinara na pas pesira in fact na silos mo innum ke kapsing alena me tema fujashi kojin siak mayen ke kom siak ko na komen na komin fale ke kayok na kewa ma ele fale ke la los ako la na ke katie elos bangon mo elos ka in we. Tena sikya ke pelsinge initak yang ke la losa. Na sipean pa lemil fakle as authority si ma leila mange. Fin pa ne ke proy la losa. Kadel sang ma si may fal emit na sin o na simit ma proy na sin. Takadita to kakalemi ke rek ma
singa lufas lula, James sinama, nekia ram genge, el ta martyr yaki, and waki, aske orek masinga lufas luan. John, el mata, paspe may akayok matakanasil, el dena nise ki oye upe, tarekta, el ta force ki palda sumata, ki enji bang bang Batmos, pa orek makinjak pe ki fakyak siya fasya ram gunbe. Na lemel ne tala elose mapala kainin suffering singeke elemisia soma. Tarekta el tepa na sang mama del ngishe mannesya ngishe elosin ta kelepo leyot kelepo lesya. Pa akalemisi mafakla el fak mo mange tiana orek. Mayen ash papa si tamaling kasao pa otela mamange mama fall na sin kaisi. Na mayen in fact la reward lash na ki mama katara ki matayang lalash ki matakana siya ki tayfuro lash in fact ki luto mo ti akos fasal ko sila nga inge ashi tayfuro in katang la lemla sanaya mama upe mga samsam kin mo James John we pesyun nga kabay anasimat na maludud ka matlalalfungi ash tayfuro in katang la lem mayak letari fakla Malasin met mol she was, lem met nanan ka she was, elefa sik in lense. At yan sik makayana, na silo siya, lang si etawi sikme lal. Nalera, oyana na kay mama, papatamalin ka siya, el utoy lakeo. Kalme yan fact sige pa, lem el desvenam kui, el matakit decision, na kewa ke leadership mataga inga sa ome. El di anasang reward ke favor kanin mainge. Mayen maingen fakki kasing nismo they are reserved for those whom God selects. Panganakataya kaya. Kalmiya pa lemel tena ak may kinilala James ko John ke siyak sila nesya. El ne deny request lalo sa. Ekain alef sharing siyak God kimalo sa kaya tasakta ngakom taka na sikum ka din natala. Kat papalita mama fall na sikum. Fala na sa filan ke fas nungula ko siya lungon may kontra. Fakla matamalutut singa Lusayel James Jonah sikipain sukpen genikla nag-i-incrap top position. Kain siya naman na siya. Tasakta, inakfatuto yung lafaksin eh. Lemel fakki na siya James John la kakuus kain nuke kapin kayo ksing eh. Arch jealousy, sikya karek main maslulos. Na lemel laklin mang eh, dahil immediately correct their attitudes. When Elosefin asikali nange suki naklin ya kelos na mission siya mal panglolos in the kain kan accomplish edele fail kya edele ta suk na dalin serve one another ne saf na yel dal fututule ki masima pangon ya kelos in kain akfasrye nagitoko sa island god bakla efinelos tie pasiselle in kain tap na season siye in luple in kain akilen season siye in martlolos. Let me relate a demonstration siye e kaskin tel all la nielos but malutut ni. Dahil alana sige nakataya na silos la nakikingdom sima nga kung e kanak fasye ki tokshelan lala pa el taka el proof ke leadership lalang mel proof ke el taka el lafakan lamon lala elaran kalim na sinmet na kewa la el tiya taka inda kalan sa payakel el taka inda kalan sa pameta nara fakla fin nga ako
Arulena kaya kalimye flat yes. Kat fin ke inakilenyak mo kat flat. Ina na katin posisiel inkalensa plasha. Katin likia mo mission lasha kataka inkalensa. Kataka indak flat yakka. Met kol siwas payesi. Elafukan lainin alal. Elinin alan met sayamit. Jesus Lorella. Example singe. Lorella ke eldako. Enwagi el kesipur kom. Inka nutaka na si kom. Nga kuminkain liye oya singe. Lutut ke nake inte syuk arama syuk inkain flokin yak na sish. Nga kumingatang liye mawu mamit wiyas orela. Kadingatang liye akfalatye sang respect lasha. Akadin te syuk inakalin yakat. Fingat pangon makat lang si mat kalensap kamit kolbay. Ke oya si malemel si ngayon new perspective si. Likina no rek makin mait mission lala anaking afaka. Ilta kain esang mo lala. Leadership lala. Art lala. Nunak lala. Insiyal. Esang na phone na. Insang rela. Ultimate culture lalnge. Ingkanta ka misye. Kishbesh maita. Nakita ko ingin na siya siya. Laylang ako minte. Si Fena. Ana in shuki nakalin yakat. Kadingat lalima. Akalamila. Eash layana si. Naki maita ko. Inka in. Lamayak latari. Pangavaki te furo. Inge ashit te furo. Inka tangla lemla. Sanaya. Sema na sin met mol si was. Ngako min back mo. Katali deserve. Inka in akflati yakat ke. En kataluwe. Ka en makat kolwe. Lela na sikom. Kadin talamase. Miti kadin nanrapa. Kadin kan kalensa po. Kat. Kenji posisel. Yok kadin show as a leader. Liyen na lan mo ito. Tigina inin na lasha. Kisen Rio. April lendolo. Si Van Vac mo kaksakin mo na din David. When singe pa. Lem Jesus Christ pa. Somge ujak na peng silal nge. Inganek kos mat sayan. Inganek sasa kengan kos mat Jerusalem. Liet ok siya lowos. Elta ka na yuruos. Elta ka ke kalalap ekatangla. Tasak ta ke pasisel. Enda finso ko tangki. Ak finso ko tangki. First. Masinge predicted. Yellow fuko metigisikyak nge. Utyak silal nge. Prophecies nge fulfill. Elta ka. Ke fulfill ya kinge. Akalemyela. Nga ako minitala. In fact mala si feedback ka ke second coming. Iplak kum kaya. Pangakom din. Ngos na la. Walfo kaya ngakom. In shem la ines ke. Kakflati ya kat kaya. Akati na ako ikat. Naki. Mol mabatpat singe. First year singan, academia clearly la fulfill. Taka sila admit ngan. First singaw singan, katkan lamana ke. Taka si aklu lalma. Katita ke. Ma me. Ngakom alena. Kampare na ke ma fact ma. Lem ka del fact. Nga fasista cherio din mayon digi Israel. Esla orsa ligi Jerusalem. Toko siya lowos. Evaurek mislen mastun matan fel. Il fel le miliki siye mea. En akipe mea. Dagin fel Euphrates. Le na kisafta yen fel. Kimainge. Kader siya collect na yen flat na lang. Esang na silinge. Siya flat ligi. Ine na kayo. Oinge. Inak flat yin en Jesus. Mamuna kiwan ka siya. Fin fel. Eye fel. Pasikak matande. Ariti fasingin daga na shish. La pange kalmeyen makataka kaya. First coming sa flatari, paujak peng singe na akluo pa takanaki second coming lanlem. Pange ako lalak ki lutilak, ngalalal fungila. Tignisena, ele taka akataya ki
Nokon fakyang tugun mo inge na fa me bejima sikyakan kat caption ni kewa malutut nge setteo naman shirle ila takay nakataya ki malutuchi mga ikasik ng senryo nge. Pangika sa mga kain akkalimi ki belsinge hos mautya kan glomalap kita kalom ni kadak sa fi mga si pasikyak ki maustugan nga kufla display inewos papagosting nga tena sinalon da pangen may lutuchi ma taka na siya sinakkalimi ki utyak peng singe may faalete malimil fakki le enwaki misye tukun lendolo el molya ana kel da fak na sielos mo ngakan nga na sta tembal singe ta tukun lendolo ngakan si bila masaya apal misye molya tukun lendolo usye na si kom ineta ke toko sa si mga kumak flat singe ana ke hakkel mi ke nokon si ke wonstiang la kum matawak nye matsi do galis penalabasima matsi morik malin fonse langgaleng langa da pang lakat protest mon fair lem gat kilens lala nanak lala di ban naklakum pangan laman mula na yan katsima ngakum alu na siya. Having said that, nga bray nafangais katel giyan ng again si slack looking ako flat display ne was mautya katasakta man fact kulon sinkat kowos matagain wikut ki lutut siya ngayon na svidakes magandang katla lem ele floko ines kowos matlal fungila kat kaksagan gumagat kulo malap ki si malutut na makum si filpe sinasish inakayeg lalal fungilas nanak nas cash gat kewa ilos na kewa matakabe in akyokki masayla lal fungilagi kaslom akyokki kengan madallom ke fashion klasha lela kalang pakten lom in wikut silangan madallom in fashion slash akwat na ke mana kewa makum na malansish ke mol jengi ke inem kat fakulo amen glamalap may Skinga diskat taligi yeneng nga mabakum dala frozen slak ki frozen computer nata sure nga tari eniya na masinge pakum ta